Bidi afia amankwata maklomeda CNN so se afide no gusua daha na ne chichu or share health tips Adom TV bedroom na wotwe mu nkomo nyina no aye waist pain so usisi o yapa na meso mfantana ho ate because metie nkomo na dog ne yaka no a bema wabubu academ enso na bia ya de ketu e bi na one pay attention ene ya de wie we first time I wo share ya no so say from Monday to Friday ye di nkomo e wa pomuden ho 5 minutes na wotwe mu nyina no yakasa fa waist pain ho Endpoint Homeopathic Clinic ofre doctor obejo so na nkomo ye aye di nso ono ane ni di tu frɛ no so a obetio dog ye mu akwaba ye na se na wotwe mu nso waboa ye ye di wie kura ne no a ye hwɛ prevention any treatment medase pa sisi ade na this week nyina ye di ho nkomo na de mahunu ne se esisi no se dem sika ye no eno na ema ye ntimi koba nti ye pay attention to esisi ye hwɛ de o se ye de esisi normal ebetimi ye mmɔ ho ban na osisi no wo de no the complications e wo mu ni bi ni se obi wa ne sisi ni nti waka dem why disabled obi wa ne de no enyama ne nye disabled but wo hwɛ se de wasi akyea no a disabled ni bia na that stage ya no wodru no obi wa no nti no obi sisi ni nti no ene ntimi ne yere kra nhia sisie ne yawo no obi wo ha sisi ne yawo ya okoto pan koye dai wontimi ne wo yiri nhia oba so sisi ye ne ya oba anya spinal cord the doctor could write me in fact obi timi ba ne ye ka che se wo ni ntimi ne kunu nhia oba enti man mo mfa ne se me man ko a oba spinal cord itimi se du pempenzo bi a itimi ka se so oba ne etimi disobey na oni ne kunu nhia oba wie no o se rush ne ba hospital ade bi e be mo abu mu bia itimi ka twetwe ho enti sisie no eno no timi ye fe ne se wagie awale ye mo ho ban ekwan a wo de no atochema ye betima boa ne se ye betwa scan okay e wo spine ni nyina ahwe ne ahwe ade property and this ade no aba say free spine say ye spondylosis say ye sciatica say ye arthritis say ye stenosis say ye lordosis say ye scoliosis ye wo yade bebre o wa itimi dis ade ba sis ni ye de ni nyina no medical conditions ni bia enti obi o wa wo de no obi wa ne de na akoa obi wa ne de no chese opia ne se de ne de na achia enti se chia yetimi tweeti ama ne yi because o se de na ahyase em se bna de wonze o kan wo so obi o ha wo se na ne mu na ko anya sa na no tie se sisi na ama na ko no enti obi o kora na waka from enso ye betima hwe na ma sa sisi nti no se nipa ne betima asore the same way no obi ane de achia no ne de no beti because achia na se wo ampen wa asema nka na achia wa acho so de beto from okay enti yen hwe ni nyina na yen hwe science bi ti se wo ho na ananse chechew ho hyehyew bibi ne nam ho nam duani ne nyina ye some of the science ya it could be the spine no kra na eta to sa chema no it is yade wo treatment na ye ni nyina no se wo yes scan ni wie no ho ade kro no ma aduro na wo sa wo physiotherapy to say endpoint ni pa ne ba your machines ya di say ni pa ne beto so best streamline ni sisi no ne a kira wo se de obesi atena se ya kira wo mpa wo so wo da so ne ya kira wo exercise ya wo so wo ye wo sisi ade a bebre fi se wo ni kwa so wo exercise wo exercise ya wo so wo ye enti ye wo san na normal mu oduro ya ade a ye ntwe ho so mfiri ho okay so wo sisi area da bu ni sisi ade kora obu wa no opese o matwo na akọ yi okọ fada de okọ ye no a o pick that de no amfa de ne size no akọ fa oversize o pick ye no a what ku na chi no atochema enti wo yes ade no a ye wo obekọ professional people ho a obekere o de kind of a even ye wo waist belt bi a itimi de bo wo sisi no ho ban enti na anya for life ebo ho for na obi kura wo long journey kura no ye wo waist band ye itimi de bo nipa de se ni de bo wase a wo ko long journey a obetimi drivers yes ena no kura no so kura no wo ko no kura no timely no so utimi sole etimi break kakra na utimi cheche a won kakra be 5 minutes bi ansa na wato aso journey no gwemu nyina ya ade ya ebetima aboy ho ban against sisi yade na wo de aka wato ho de a ena na uhia hospital a omusasa sisi yade no eno so Endpoint Homeopathic Clinic enya sisi yade nko an ye hwe yade bi ha obi a mema kra de yesi ye free scanning for bema wo prostate ojo nsa bema mu ye o ya emu hyehyew ojo nsa de mu apan bi no wo chima nsa na jonso na ba ana wo ye oba a o menses ne ma unu kruhia ne nsuo ni nyina asa na chi nyinsen wo panyinsen enso ma
but more than so with my friend Endpoint Homeopathic Clinic. Our number is so. Yawa Spinters Road Shell signboard, Tema Committee 22, Kumase, Chronom Abwe here, Takrade, Anaje Queen of Peace, Tema Committee 22, and yawa Eziama, a hot so ye will be your Nam Techiman, your Hansa, opposite Josbro Filling Station. Number is 0244 86 7068 0244 86 70 68. That's Pa Dr. Dubois, Endpoint Homeopathic Clinic. And faster than man another Roma and Uncle also near BTA into friend. The how I dream be a friend or ya fan so personal doctor mom because I will be a how friend over Joso. We did a fear among quite some acclimatase. Now what you be simu, some quang wedding ever session.